Ewie ebusiafo ene adofunum mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre asosebuni aba akuasi kapa mede ebesomo se de dan da ye no na ade achi bia yete ensemfofo na sentinti yensuso de yenyai echesoa de biara eda na ene de isofo panyi bi ebose chesenani agye ewa tentene a ye akotofo ede ama wono na wo hwehwe tese de Ghana sese de ekono obi asoro otimi yusu udindi ye nyoma bebre na court timi edi akaginamu ede ema no ma ene de atentene ne aye adwuma no na chese ewo se wo bo ese ewo hunti na wo da nyame ase no wo wie ye no wo de kokobo eto aso ede ma wo mo do ma yo ma den se asemi wo mo ente ye ne mo be koso am edi ne din ho efa no wo de eye sobo anase kokobo kese ema wo na ebusuo mo ma yembo nra ensem no emu yem papa ye nua bema Reverend Vincent Kwaku Bofo adodo na nim ne se Reverend Bofo wono na ene dayi ne ho asema ba abonten chese wo bohire ye tupa da di agu ne so a chese nani agye ne ho eyie wone ne yere eye bofowa ne nyina eye ensem anasem enkrofo ensem a wo mo akade ato ne so na enumu aposifo etimi eye nhwehwemu ma no na ene de ye etimi ato ye na wo mo a de mbra ne se no yetimi de di wo mo a wo mo wo aposifo akache ne no anti na nani agye na ebusuo mo bekaya na watwiye mu na too much yamfa nkame mu ye de besom mu se wo hu ahi aposifo akwakoso ni mu afa allegations a wode eto Reverend Obofo eso se papa no abaye bia wo libo wo a wawuo no wonim ni wuo no hu ebie na wode ho nsensem eba abonten eka edefa Reverend Obofo ho na enam se anya Reverend Obofo edenti wo fra aposifo ema wo mo ekokodo ano because na wo no susu kwampo na aposifo aba no hono ma wo mo etwetwe na no asem na so wo mo etieti na no nsem ede afa ho na emra aposifo ekokoso wo hu ahimu no beto edwa ese yama no 2 weeks se wonder remand na nipa na waka ne ho ana wo ma ne sa information no wono de ogitu mu ese ensem na ekoso no entrobi na wotwa ye nti judge ni no emfa ne mfom so enche no ema judge ni no ne se ene sa de agisi obetua fine 3600 so wantimi antua pan de ene obekwa demu 6 months na was 7 terms no ewia next TV na wotena so egu Reverend Bofo ana Reverend Bofo ho asem no ogu ne hu fi no wa ba bonten asa ababa tena sa television station na esu ebiem na wasan ababa kase de wokan ye no entro enti sa nkunimdie na sa ensem na ajajefo no etimi edi edema no na ye gya no ma wo ba ne yire ene ne manchen biem no enu hu sebo na chese wo bo a wo be hu se wone ne yire wo mote akonwa mu a wo mo ani agi ye ne powder yi de yatu edi egu wo omo ho a ene sa video no so eda tuma GH ye video honum betimi akwakwahwe the full video ni nyina ewo honum na this na so wo bosa wo de nyame ase se nyankopon aka na ase mama no nyankopon adi na ase mama no ama ene de ye etimi ato ye ama ye hunu se wo no boni ni efini kekawa bia eni ne ho no wo wie ye na ode kokobo ebo amanfo ese hwe said ya wode ewo hu ahi case mu no saa na wo bibia waka ne ho asem bone wo bibia wagina aya abonten aka bibi bone ede afa ne ho no de sanipa no so ebefa emra kwan so enti se wunim se waka ne ho asem bone bi wa bagina abonten so aka bibi bone ede afa ne ho a ene twen pa bo wabosom because enche wo beso aposifo ama wo mo aba wakache aba abedoa abeso mu atoto wa no na de emra ne se ne wudifo a eno ano no ne ebua kumfo se wudi bi mo so de ne eja wo so na wokọ because ono amu no krampono so wono anya aba de lo mra no se di na wono so wo mu edi bedi no na wo wie ye na wo sa eto aso biem se won so a ewo wutirim ana watena se a wo dwen ho a wo hyehye se me baba be ka Reverend Obofo ho asem edi ape hype edi ape fame
ama me so ma trend no won so ne manen choke wo ho no ma men famba because what the bar won so the baba be wo so no the ba won so aka hu so the apostifo e na eba no the apostifo ban so na in court e na wo de wo say nipa no ekọ because they say won hwem e ma nkrofo mfa ne sikan enjwa na nka mo de ne sikan enjwa na nka achepa eye enya de sesei pan de wo behwe se mo mfa ne sekan enjwa na nka ebiem maka ne nim asem like mo se ni din won hwe ne ma na eba no wo ma wo mo mati bibi boni bia emfa ne ho enti se de wo de eye wo hu ehin ekokot a wo di na asem ana se ne nsem edi atrentwe no san so na wo bia wo di na asem be ba abontin bia no wo de ebe yo because of person wo ma Ghana fo ehunu se wo no oye clean oye pure oye holy wono efin ene enkeka wa bia eni ne ho boni bia eni ne tim oye genuine man of God na wode ensem we ebebetu edwa ewie ye na Ghana fo binum ese nyame ni papa ena wodi se adwuma we nyame nipa wo se wo ye wo fra wo se wo ye nyame nipa ena wontimi fam enkrofo enfonso enche wo mu wontimi fam enkrofo ebone enche wo mu na nka yenim se wo mom ena wo se nka wo mom wo wiase no wo ye eye good example wo set a good example edema wo mu na wo matimi abanyankopon che na wo a wo ehan ne mu no wo ma esum na hunu se wo mo no krampo no de wo mo ye no kram mo mo han mo betimi aye bidia ene na eden ena wo de e kire wo mu enti nyame nipa enye sa na no da binum so se da bi ma yemfa enye wo mu na wo mu se defamation enya de ketuo se wo bi egu udin hu fi wo bi ese udin wo bi ka bibi bone ede afa ho ne eye ya pan ne titu so wo yire sa wo ma wo abusua eka ho eye sa na be obia ebu like se wo ye dibonye ni anase obia hu ne se wo de hu efi anase bibi sa enti se wa ye na adwen se obema emra no atake charge of obia obe say ni dia na na reputation a eye ne kwan so a eno na moyen kenkan eye adwentwe no bi a eba ye Richard Edia wode eba was say a man of God who pay bribes to the police your time will come very soon say nyame nipa wo tua bribe edema posifo a lawyer for na judge for so wo monka wonsem emma wo empu engu obi eso no kai hu sa won so wo bre ebeso wo time ebeba sesia Dabani Evans Edia wode ebo say let's stop judging so he doesn't judge us and leave all to God or no so Edia see enjoy bibia enfa manyame ni enjoy say dane da ye bu nkrofo aten eno ye nua bi so Edia ode eba ye or say I thank God for the life of the true prophet of God who he should rot in jail and or then nyame ase ewo yes wo the reverend obofo ababedra sunduemu and hu eni efi ene nkikawe ebia na emom hu ahidie wono ye jail ho no ana remand na ye de na to no ye be jeli no a wo beda afiase ho apro atete asai wono so ne de enum Chris Edia wode eba you say Reverend Obofo your time your end is definitely on the way coming wait for it on so ohun ne say eye ne mbre enam kwan so a eba na wiye ebeba sesi a enti wono wonto ne boase pana se de ye ka no eye nkakran ena chechedie wode nante na so ba bia wo kɔ no wokɔ ekokoduru enti nkakran wono so obekɔ duru ba bia e wo se wopim Apia Solomon Edia wode eba ye or say a pastor, this is not the first time you've put someone into prison and this is the second. What on earth do you want? What are you looking for? Oh, please set a good example for your young pastors to also take your footsteps on also so Edia wode eba ye enonum ye nia ye kumsin and so Edia say with clean conscience, no amount of hatred and false allegation can bring you and opening down in Jesus' name. And also so Edia no say somebody mo adwin mu ya fine na bibi boni bia eni mutima na say anya de say mo ya de boni bia no obia eni ho no mo a emfa huni sika nipa ne betua obia entimi mfa mo emba from the biara eda eye wone eye obi ni mo so obia entimi mfa mo emma from Yenia Nicholas Edia wode eba was saying God will surely speak for his children and he will do so very soon and also so ehun ni se nyankopon obekasa ede amanema na enche kra wo bedi se adwuma no ede amanema yenia Ajele Odai Edia wode eba you say with God Almighty
everything is possible for Reverend Obofo. More blessing, more life. Amen. Yenya Frederick Ofori, and so Eddie was said, God is the judge. God is the judge. God will be done, and no one can blame him. Also, so Eddie Awade Eba and glorious Eddie Awade Eba said, your end will come very soon. Stay tuned and you will see. We will sit down and laugh at you as you are doing so. Owusu Gideon, and so Eddie Awade Eba was saying, Reverend Obofo is finally vindicated. Now, people who intentionally fabricate stories to tarnish people's image will learn to stop that. Yenya Mensa Williams, and so Eddie Awade Eba was saying, you think he has a clean hand, God will punish you people. When our lawyers see money, they call black white or no so Eddie Awade Eba was who say nensa any efin ene nkekaye bia nanso nyankopon ene betua mu nyina mo kama no who say a lawyer fire away wo munya ani ehu sika ade ne yetuntun kro who say ye kokko sika nko enti no e matuntun edane eye fita e na fita etimi dane eye tuntum we ene adwenche no bi a eba ye efa eye Reverend Obofo ni sebo a wo bo ene kokoba wode ema wo ma ye o madwen so wo mo ebebu eye nenim tia anaso wo mo beka ne ho asembo ne no wode etu eja no wo mo adwen wo mo kire efa ho eno no won so wo de enesen fabra e wo tuma gh comment section follow yen e wo ye IG page so atuma gh _ na emrepo no magin channel ye de ebetu eja midin ene ekia sikapa dasene ebesane hia. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH.